Ole clear tu te in zava in atharin chi bai kan buk le thewa che u hei tun trum chu Divya Bharti chanchin toy fel deuh hlekin kan ngai thla anga chumi pa chuan a hlim thla then khatte kan an clear ho le don ani a chanchin ziak tu hi kan unau pa te dika chong thu ani a ani chunga hian atharin lom thu kan han soile ani hei Divya Bharti hi mitam tak chuan kan threlo tuk lo mai theia India meichia lem chan thiam mel thatak mai film chang thiam em box ani a pian anal boka film alan to hi chuam a hmunom em zelani ti chuan ani hi awang lai mang don chau ti in Bollywood khovela a in hnim phum thuk don chau tia alar na don chau tia he khovel hi a chhuah sana accident awangin chatuan ram apan ani chutiang chu ani apoi em meya a lim thla then khatte hmunom tak tak thlir pa in a chanchin kanan soite ngun taka longai thlaturin kanan ngen cheu atin chungbaka chuam heng chanchin kan soite video te ngun taka mi ngai thlak saka top minan thlir sak ram tur khan thlir tu te kanan be sei cheu channel la subscribe lo te mina subscribe sak theu turim kanan ngen bok cheu ani Divya Bharti hian atlai rol te tatangin pin up poster tur emo thalak emo calendar lang tura in post thin model atrana ama sabiratan kumsang khazakwa somkwa a Telugu romantic action film Bobili Raja Bobili Lal a inlana he film a hian rani lema achangani tunlai tong takin a hit ngal hle maya tichuan kumsang khazakwa somkwa pakhata film dang assembly Rodi Aludu film a inlan zui le film industry a actress ma hroi tu te zingami ani ngal der maya no pangte ni si in choi moina te po adong chhunzom ngal zat ani Divya Bharti hi kumsang khazakwa somsari pali February ni somni panga khan Mumbai alo pianga actress toi zet mai Aurora inen hian second cousin ani Divya Bharti hian Marathi English le Hindi trong athiam nal hle ani no panlai atanga hlim thei tak le nuidu tak mai ani tleirol fingwar vaklo in chei ngai na taksi ani bokani Juhu Mumbai Manekji Cooper High School lekha azir thina film lama rilru apek awangin 9 standard thengbak lekha azir lo ani thleng thui vak big lo angreng viawani lemchan thon thu siak thin director producer anua apasal nita sajitanen intongin Govinda tenen film anchang howa sola or sapnap ti film po Govinda nen hian kumsang khazakwa somkwa pani khan anchang dun ani kumsang khazakwa somkwa pani vek hairdresser Sandhya I pasal tenena in nai tak sanjitanen aruk te in anin naya a pasal nei awang hian film chanlam atibahla chuang lem lova film rang somni pakhat zet achang man tin van doi thlak takin a pasal nei atanga kum khat nulok kum sanga zakwa somko pathum April ninga a tukver atanga tla in anunna achanta ani anung hanjui tu tur farin po anei man lova apoi hle ani amahun a ente reng nen avan duaya athi malu tukhi apoi taksetani athi hian kumsom pakomi chau ani athi thu hian film industry angong thui hle meya milar tam takin an ui thu an soina sa hle ani athi malok kumsang khazukwa somkwa pahnia po box office India in top actress ti in aziak man hialani athi nu fe kumsang ni somnia po khan Outlook India po in 75 best Bollywood actress Asia po in ani hi an laziak lang cheu mai ani athi ma awangin film asan puitlin tak lo po anei nual Divya Bharti hi atoi reusi kamu tir phat chuan film star Sri Devi emo kati thin ani ole khati chin deuh kha ani soito angkhan Divya Bharti hi April ninga sang khazukwa somkwa pathuma kum som pakomi lek ani in Mumbai apartment
chonga na atangin atla a thi ani heta hian police ten accident ni in an soya a thi na chungchang a in thil hriat thiam har tak a om ni a soi ani thin bok ani mi tam tak chuan Divya Bharti hi Sri Devi I dottu Sri Devi itluka Bollywood a ming cher patura an ngai man hial maya adam chung hun toite a Bollywood khovela a ming a cherna saman ang reng hle mai a thi na hi Bollywood chung kwa a thi na thlenga chuam thom lian ber atling pahial anti thina Bollywood chanchina thilung chhiat thlak tak te jingami tepo ani ome tichuan ama hriat chian le zual nan hi a film chan then khat lar zual deuh nia tarlan thin hi tlema zong hantar lang le lokta ila a tha ome pakhatna chuam viswat ma hi nia hei sang kha zakwa somkwa pani action thriller film anti chuani a he film hian ngai hluta hlo hle maya he film a hian Sunny Deol le Amrish Puri tele film star dang tenen anin lan ani tichuan adot le chuan diwana hei sang kha zakwa somkwa pani veka ti chu ani a romance movie hlo tling tak ani a Shahrukh Khan te Rishi Kapoor te Amrish Puri tenen he film a hian hmunom takin I anin lan ho ani he film hian thlir tu anga angreng viau ani adot le chuan sola ar sapnap hini a hei sang kha zakwa somkwa pani action film hmunom le thatak mai ani a he film a hian Govinda te Anupam Kher te Monish Bal tenen an langa film en man hla tak ani adot le chuan dil asna hai hini hei sang kha zakwa somkwa pani ati chuani in romance movie ni a Shahrukh Khan te Amrita Singh te Dimple Kabadia tenen munom takin anin lan hawa hei po hi munom a en tlak angreng viawani tikhan a soidon chun soitur kha atam angreng fu maya chu wangin kan du to le phot ri don ani clear tu ten min lo hre thiam mai ta ula tha ome te chuan Divya Bharti hi film chan a thiam chu thu ran ni se a mela tha a tin a pian adik em maya ama hi film alan to chuan en nom atling hal top mai ani chutiang chuni a lu em ani Bollywood tan hiam vo in anga te hian ladam ta se Bollywood khovela lo cheng reng ta ang se eng ang takin nge Bollywood ta hian sul nu anei na satang o ti hi mitam tak zona ani ome chutiang chu ani engponi sela kum som pakwa chung chau he khovel eng mu a chutiang chuan Bollywood khovela a om chung po rei lo te ni ma sela a film chante asul nu thei ro pu em maya tin Bollywood khovel mai ni lo lem chan khovel poina a hriat reng to tur mi hring ani pha ani chutiang mi chu ani a lem chan thiam tak mel trabok si ani tiang mi hi lem chan khovel tan hin an lu em ani engpo ni sela clear tu te a chan chin kha han soi chiam don kham a adam rei lova tin sulnu anga thona in a chan chin dang te sep dang han soi chiam don khan han soi thui tur kha atam lo ang reng viau maya chu wangin khati china kham kan du to le report don ani clear tu te in zawai chunga channel te minan clear saka video te minan clear sak thina kalom tak zet ani ti kha a top kha nan kan mang ange